Reka nguhe ikaze ku biganiro byacu wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi kuri iyi televiziyo yacu Newsroom TV. Nizere ko umeze neza kuri iyi tariki ya 25 z'ukwa kane 2025. Hanyuma u Rwanda na DRC bigiye gusinyana amasezerano yasinyire imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri uyu wa gatanu arakurikirana isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko aya masezerano agomba gusinywa ku isaha ya saa 8 hagati ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa DRC Teresa Kayikwamba Wagner. Ntabwo haratangazwa ibikubiye muri aya masezerano usibye ko itangazo ritumira abanyamakuru rivuga ko ari amasezerano agena amahame ngenderwaho rwose muri diplomasi. Ibisobanuro bitangwa n'inzobere bivuga ko amasezerano nk'aya ngaya abagena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake n'umuhate wa buri ruhande mu gukemura amakimbirane ndetse n'imirongo migari ijyanye n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yemeje iby'isinywa ry'aya masezerano riteganyijwe, gusa ntiyavuze ibyo ateganya aya masezerano ateganya. Ni amasezerano rero agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru bibiri umunyamabanga mukuru wa Trump ku bibazo bya Afurika Masad Boulos agiriye uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari akaganira n'abakuru b'ibihugu ku bibazo by'amakimbirane bimaze iminsi muri aka karere. Hanyuma rero kuwa 8 Mata Boulos yabwiye abanyamakuru ko we na Perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi, kandi ko ashingiye ku biganiro yagiranye na Perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa DRC ndetse na Museveni wa Uganda hari ubushake bwo kugira ngo aya mahoro agaruke rwose aboneke muri aka karere k'ibiyaga bigari. Rero yagize ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'igihugu, ndavuga ibihugu muri rusange byose muri aka karere. Hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba nyambere mu bukungu kandi ifite abaturage biteguye gushyira icyo cyemezo mu bikorwa. Ati twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Niyo mpamvu gushakira ibisubizo amakimbirane muri DRC ari ingenzi cyane ku bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa ubundi akabyazwa umusaruro. Uyu Boulos rero yasobanuye ko mu biganiro na Perezida Kagame bagiranye yasanze hashingiye kuri icyo cyerekezo cyo kugira ngo amahoro aboneke. Aya masezerano y'u Rwanda na DRC agiye gusinywa ko nyuma y'iminsi mikeya hari ibiganiro byahuzaga DRC n'umutwe wa M23 muri Katari. DRC rero na AFC M23 byumvikanye agahenge ko guhagarika imirwano iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, zombi zose zo Kivu harimo intambara mu buryo bwaba bukomeye. Hanyuma aya masezerano rero ashyizweho umukono, hariho nk'ibihugu bishobora kugira gutya bikaba biri kubihomberamo, cyane cyane igihugu cy'Ububirigi bwari bwarigize akaraha kajyahe cyangwa se bwari
bwarigize yuko ari bwo butegeka Kongo, ahangaha ndibaza yuko hazazamo ingingo ireba kuri FDLR. Byanga bikunda ntago u Rwanda rwabura gushyiramo ingingo ya FDLR. Hanyuma ahangaha nkwibutse ko Ububiligi bufite abasirikare muri DRC nubwo budashaka kubivuga aho neza, ariko kandi ubwo abasirikare bari muri DRC b'Ububiligi bakafatanya na FDLR ndetse n'abasirikare ba leta ya Kinshasa kurwana na M23. Ibi ngibi rero bishobora gutuma Ububiligi busigara bumeze nk'Uburundi hariya muri DRC. Urumva rero ni ibintu byaba ari byiza aya masezerano ashyizweho umukono, hanyuma ibihugu byombi bikongera gusubirana umutekano, bikongera kuba byagirana amahoro cyangwa se n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma rero nuko nguko byifashe hagati y'u Rwanda ndetse na DRC. Nubwo bimeze gutyo kandi M23 bakaba bayirwanya, ikomeje ibikorwa byiza kandi nabonye hari umuhanda uri kubakwa. Urumva ko ari igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa cy'indashyikirwa abarwanyi ba AFC M23 bari gukora. Ni umuhanda rero, umuhanda uhuza santere ya Masisi ndetse na Sake. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, nubwo navugaga nti abo Babiligi bari kurwanya M23 bashobora kuzaba nk'Uburundi. Uburundi bwisanze muri Kongo bumeze nka nyakamwe kubera gutsindwa. Urumva ko ibyo bintu bishobora gutuma baba nabo nkabo. Ariko kandi nari nkiri kukubwira kuri uyu muhanda, no muhanda ushobora gutuma habaho ubuhahirane hagati y'aho hombi nkubwiye, izo santere nkubwiye. Hanyuma rero guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru washizweho na AFC M23 Manzi Wili yatangaje amashusho y'amamashini ari gukora uno muhanda, bigaragaza ko zatangiye akazi muri kano gace. Ana gace Kasengezi rwose. Urumva Manzi yasobanuye ko kubaka uyu muhanda ari kimwe mu bigaragaza ibihe bishya iyi ntara yatangiye, bitigeze bibaho kuva kera hose uko DRC yabereyeho. Hanyuma rero ku mirongo y'urugamba bimeze gute muri Kivu y'Amajyepfo? Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, kuva saa moya rwose, imisozi ikikije Uvira hakomeje kumvikana imirwano iri guhuza Wazalendo ndetse na FARDC. Abangaba bakomeje gusubiranaho, bivugwa ko bari gupfa ibiribwa. Hari ikamyo yazanye ibiryo cyangwa se ibiribwa bitegwa na Wazalendo, mu gihe ngo byari biteganyijwe ko FARDC iyi modoka yafashwe ejo, ari nabwo iyi mirwano yatangiye. Byari biteganyijwe ko ariyo yakira imodoka. Urumva rero Wazalendo hariya muri Uvira irashaka kwiharira ubutegetsi, irashaka kuba ariyo ifite ijambo, ari nabyo bituma abangaba bombi basubiranamo bagashwana. Barashwanira bimwe mu biryo, barashwanira bumwe mu buyobozi. Ahangaha bose bafite amapeti rwose, nubwo bamwe baba barayihaye, ndavuga Abazalendo, ariko kandi bakomeje gupfa utuntu twa hato na hatoya, utuntu ubona ko dusa nkaho tudashinga. Hanyuma rero Kinshasa abofisiyo 40 ba FARDC baherutse gutangaza ko bashyize iherezo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Bamwe bigambye yuko bashaka guhirika ubutegetsi. Abangaba basabiwe kwicwa, nta kindi kintu rwose ubutegetsi bwa Kinshasa bwari kubasabira. Urabizi ko mu minsi ishize nibwo iri tsinda ry'abasirikare nibura bageze kuri 40 b'ingabo z'igihugu nyine cya DRC
baherutse gufata amashusho ubwo bari muri hoteli imwe muri komine ya Bandarungwa Kinshasa, bavuga ko bashyize iherezo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi, bakatiwe noneho igihano cy'urupfu. Abangaba ni igihano cy'urupfu rwose bakatiwe. Muri iyo video hagaragayemo aba basirikare bakuru bo mu rwego rw'abofisiye batangaza ko iherezo ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ryageze kandi ko ubutegetsi bwe bwigaruriwe n'igisirikare. Muri aya mashusho rero kandi uyu mwofisiye ufite ipeti rya koloneli niwe wasomye imbwirwaruhame igaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwamaze gushyirwaho iherezo. Aba basirikare rero ba FARDC bose kugeza ubu barafashwe bafungirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro muri komine ya Balumbu, bakaba barimo kuburanishwa n'ubutabera bwa gisirikare Kinshasa aho basabiwe igihano cy'urupfu. Reka ngushimire wowe ukomeje gukurikirana amakuru yacu, nahangaha nyasoreje, ariko kandi nago nareka kuba nkugezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino mu duce dutandukanye, byaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu Rwanda, muri Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi. Nago nzajya ndeka rwose kano karere k'ibiyaga bigari ngo ube udafite amakuru yako. Wakoze niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe, ariko kandi ukoreshe ya like ndetse na comment.